中国最美的野雪。我们经过4个小时的飞行，从北京到达乌鲁木齐，然后一路往北。在这样的冰雪路上，还要驾驶上千公里，才能到达我们的目的地禾木。这个肉真的很难看。在禾木，我们找到当地人眼里最厉害的滑雪者，他和他的伙伴们将与我们一起去攀登当地的最高峰麦盖皮。当然，他们还是用他们最钟爱的古老的毛皮滑雪板。我的名字是马青嘛，开音回来就是牧民的意思。因为小的时候那个毛血板雪的时候，那个咱还经常玩，那个时候地毯点鞋也没有，不是走沟槽树叶那个这个地方滑，那个白的地方。下来的时候你肯定得走这个长鸟啊。我们这个村子里面好多小伙子一块的那个地方滑，我习惯滑雪，就野雪，就很少长大的野雪里面长大的嘛。好的的。그래 onzazınып хаактап 그래. Уа, кашкия баягы.禾木早已通上公路，但大自然并未随着现代化的生活改变多少。每到冬天，这里依旧是齐腰深的粉雪。千百年来，古老的出行方式在今天仍然无法被取代。
是图瓦族牧民冬天放牧过冬的地方。玛丽秦家的冬窝子刚好位于麦盖提峰脚下，她邀请我们住在这里。мен атын сеңгілті хақ енді адaba бастамаштап кетіп кеткен жібер ғой енді оны. Тұрымнан ертенен бері аңнап, оқ қыс детіп, жалғын бұлымға жетілбен қыл қаш қылым бұлыптан қас детіп, жап-жап. Тұрым енді бұрын болса мұңғайымды тұқымның ішінде сайқатшындың мұнды жүгірбен. Қазір болса енді сайқатшы кіріп, өйдірзанды солеуға қойнар, спортшылар кіріп. Ол садақ пен түйені қондайға берсе болады. Alıncan o haaqты tәзірді аңнаңда кетпіз. Мен де бастық тұтқаным. Енді o haaqты кетіп қалмағын тұрды. Денсаулық қайтты. Оның соңға мұнда батанар қазақтар айтаны икемділіктер, иптікті қажет қылай хаақты. Нә бұлық, нар бұлық бір жүрек айту. Сескір болып мүндігіге көбеліп бұдарын. Денсаулыққа тиінетсіне. Енді солай қақ білем біздің қақтап айтар болсақ, біздің кеш қақ енді омбы қашқа қашқылан дейінгі. Біздің қақ қолайлық. Енді солай қақ енді талғын өртті, мұнды ыяштыңға, мұнды жерді өртті, бұл солай қақтан екі. 这个毛很长，所以的话，它往上爬的时候根本就不会往下滑，非常滑。就太陡的坡的话，脚稍微有点难，但是比我们那个爬的坡要更陡。 图瓦族是亚洲腹地的一个古老民族，曾经在大雪封山的冬季，猎物是他们的重要生活来源，而滑雪正是狩猎的必备技能。2005年，一位当地牧民在阿勒泰市附近的一个洞穴里发现了彩绘岩画，这些岩画绘制于距今1万年前的旧石器时代晚期。 其中还出现了滑雪者的形象。学者们考证，阿勒泰地区是人类滑雪的最早起源地。1995年之后，政府不再允许打猎，但图尔人并未从此放弃使用毛皮滑雪板，他们认为。 这是他们民族的传统，依然要一代代传下去。Nasıl oldu? Biz Tuncalar yaşlılar. Tabii ki özlek bastım çadırımızı.
Omjalda jorga. O sözü koyu bir. Ha, koyu bir kumon diye. Bodrum baba. Ay baldı bana gitsin akıllı. Ben de koyunca gidiyorum. Bana? Bak. Bak. Ondan çoğunurdun. Kovan ekmek. Onda indi cümlete bası solak. Diye yaştan. Kıdığında bası solak başın görmesinde diye. Karan çok var. Çok boy öz be. Korkak var onu göreyim. Kovanın. Ha, yolculuk. Son dağılırım bu. Şey olsun. Yani kaçak ağlasın. Öyle ki bakka kalsın. Aray, dur. Aray. O kuzu oldu, kuzu. Kuduk mu? De dayak kaybas. Kuduğu et. Varsan. Taras kızlarında durdu. Bak çok kana süyep dursan kaldı. Hadi bak. İyi şey olsun bildirsin. Yaşadık cüngerdin. İncan da kızılarda haaktan kalbak olmaz içinde oldu. Mekale hanı babam diye kalbası okusun. Ya suyrak çıkar. O şikayayım boynuma. İşte boynuma. Ay yok. Şikay. Boynuma kıyamam olacağım. Hadi. Ne bu sizin sokağın çizdim. Bas. Soruladır. Soruladır. Tamam biri. Kudup var ya. Ondan sonra kocardır. Ondan sonra bu biz yerge anlap kuşlar görürdü bu. Yaşlı. Otun kıdı ortakın bir yaş çarı akkaştan onu tamaşalıp cazap durup onu cazap durgaçtan bütün geldi vakit gördü bey. Var böyle olsa belki yersin geçik var vakit var. O kemçiyemizlik olur gördüler baba. Doktor bu. Tırışkın amcadır. Arayacağım sağlıklı kanı bağırsa oldu. O kolum bul bence ağır. Peki ya. Dönün geçse gerek yok. Tamam. Oradaki öğrenimi baksam, burada sen şeyde öğretti terbiye, o senin sonlarda bir gece hastır vardır. Anla başlıyorduk sen. Ya kalk onu teyip dur. Ya haşkımın ya.
后面出门没问题。出发的话，五点半进最后吃饭。行，好像6点必须得6点出发，5点半吃饭，我觉得可能都出发不了。那是5点就出来。我们今天东西都得全部装好，明天起来就穿鞋了。媳妇老儿子那都很难的，别这些。你没考上我也真的好吃饭。不，我们当军的还不帮你。这个好吃。Erten görürüm. Orkaydı bak görürüm. Bu ben size ne? 我这个三个相互检查一遍。对，明天早上我们在这边都打开，一起在这个房间，然后弄穿完就直接。相互检查完了再走。妈呀！收拾饭和睡觉。早点睡觉。我爬到那个最陡的那个地方的话，差不多要爬900米。等一下，咱们切到右边的树林里面去。等一下，那个天亮了，我们看这个情况。这个雪况不好，跟昨天不一样，对吧？不一样，不一样。昨天是粉的，今天是有块了，对吧？都是一样说的。很不好是吗？不好。为什么？有些。Ben bir haактап. Әзірге ман мол болыпты. Оның бір өзі бәсі болды. 我一直盼望着发现那个感觉，所以有动力才能往上走。我是不愿意走，好冷。树林子里面太漂亮了。昨天那种感觉。哇塞，昨天那感觉，我觉得又像回到北美那个大森林里面。马上天就亮了。在绕城的这个地方可能，这个昨天下的车大了嘛，然后在这个车封闭线有点大，然后把这以后也机会有嘛，慢慢现在一点开发，要不行的话往后吃吧。
无论信息有多畅通，网络有多发达，不走出家门，你永远不知道会遇到什么，收获什么。就像这次，在万里之遥的边境小村里，居然遇到了和我们一样热爱野雪的图瓦伙伴，还吃惊地发现，在他们这个地方，古老的毛皮滑雪板比我们的现代滑雪板还好用。回程路上，我一直在想，10000年前的祖先们，当他们在追逐猎物的时候，是否也同时感受到了滑雪的乐趣呢？